ole vau thani somni pakhat na tho tan ni ani a best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole ole Russia le Ukraine borok po sang zela ni zan lama thil thleng thar om nuala ground lama Russia sipai tu angin an chet thatok lo wangin borok ral thuam an phangna sa ta hle ral thuam lian jok an vom lut na sa hle a akoto patang Ukraine sipai le volunteer an mang anga Zelensky ngei po amang angta in biak na lama hoi le tran mek heti la hian khong ai thlak ber te chu mi puite an ni indona thil poi ber le thleng nge chu poi soilo mi pui tor na hi ani chu tiang chuan tun indona po hian mi pui tor na hi anasa hle an tor ayana sa fe in west lamin an the dar sau bok nen engpo ni se mi pui nu naw engma ti thei lo te hi an khong ai thlak to hrim hrim ani thu thar te chiam tun tum chu soi kan tum don lova thil pakhat ron thlur bing kan tum don ani Mariupol khopui hi tun indona hian kan soirik tamber pol ani nge yang indotran tir phata tang khan Russia lam hian an hual ngala in beina chuak renga mase an la hlei theilo ni in alang chan tam taka om chung te chu kan thlur bing dona Mariupol khopui veng him tlat tu Azov battalion te hi tu tenge an ni ti te Russia in nionat ji ati te chu tu tenge akai noi te kan ngai thla ho don ani he chanchin kan buat sei lai tho tran ni war trian thleng hian Mariupol a chuan in beina la chuak renga Russian force te hian an la trap to ani tho tran ni jing dar nga thleng hian Russian sipai ho hian Mariupol veng him tlat tu sipai rual te hi silai tung hri turin hun an pe Russia lam hian mi pui te tan humanitarian corridor hon an tum wangani mi tam tak ei tur tui damdoi mamo te ngai an om to a lak lu thei ani lo wangin he wang hian mi pui in thiar chuak tur tan hun pe kani he mi chung hian in ka hai puan ania Russia National Center for Defense Management General Mikhail Mizintsev chuan inral thuam te da thla ula mi pui torna anasa to a mi pui tlan chuana hun siam kan tumani ati Mariupol hi chimlama longchol mun lian berani a Crimea ramri Russia nei ramri ani Mariupol hona vo indar som GMT dar saria mi pui thiar chu run pui nei le turani a kho chaklam hoile kho thlang lama Mariupol atanga chuak thei turin kong sialani ole video masa khan kan soi thuak to a Mariupol a hian sipai chak takan oma an mun pui ani chung ho chu Azov battalion an nia Azov regiment ti a hriat an ni bok Ukrainian National Guard noya peng pakhatan ni heng fighter te hi sipai pa ngai anga recruit an ni lova volunteer battalion an ni far right radical ni in nationalist an ni mumal taka train an ni a nazi kal phunga kal an ni a nazi thurin vongtu te ni in Putin an nio nazi ati te kha an ni nazi symbol wolf angel symbol chu an emblem atan an mang bokani Andriy Biletsky tuna kumsomli pani mi nimek chu Azov militia din tu ani Kharkiv history subject a graduate nge sang ni sompali khan pro Russian separatist te kuta trengin Mariupol hi an chu sakto a in beina lian taka chua nuwa Mariupol hi Azov battalion te kuta a omani Israel phei chuan helpol anga puan an du hial nazi thurin vongtu Azov ho hi sang ni sompali khan Ukraine sarkar chuan a tho pui tran heng mi te hin nazi kal phunga kal ti taka an che rong thin le a Ukraine atanga zelen na sual tenen anin ve ton renga Putin an Eastern Ukraine mi pui te hi an suat anga asoi kha Azov regiment niwa nazi te chet na ni asoi ani Nazi symbol 2nd SS Panther Division Dutch Reich ho symbol Wolf Angel an man chuan khovel soi selan hlo thin le ma se Ukraine lam chuan daingula tan tuna an mang mek thung Russia le Ukraine indo ma chuan heng helpol te hi US le sarkar dang te pon an du lo hle thina Canada sarkar chuan sang ni som panga khan an training le support dang an pek thin an ti topa sang ni som pariata US House of Representatives chuan US Azov member training mek chu ati top boka US House chuan sang ni som pali sang ni som pasaria heng support na zong zong hi alo ti top to a
dan an pas hialani mase tuna hian Azov battalion ho hi US chuan a thopui le mek ni in side B lam chuan an soi helpol rongkai dewan ni awangin Mariupol mi puite chu an hmang tangkai thina in phennan human shield atan an hmangna sa hle ni a hriat chu ani atir chuan Ukraine sarkar po hian an thopui bik lova voi khat chu Ukraine LGBT event a Azov mi le saten boina an siama in beina achuaka namte naute ti du da Ukraine sarkar chuan a pu ani mase sangni sompali Crimea in dona khan an che that ema wangin Ukraine chuan National Guard noya an lalu tani Russia in Ukraine be marhet khan Russia President Vladimir Putin chuan demilitarization le denazification of Ukraine chu azung chopin kan potpho yang ati kha niwana ji te hi anni Mariupol theater building kha Azov battalion bomchia temni ole heng ho hi sipai pa nga yan ni lova Hitler a thurin lavong lungtu te ni in khovel mun sang atanga Hitler a thurin ina a inspire thalai rual kal khom ni in atamzo khi Ukraine khwale tuyan ni anche dan po arong theile a firfiak pol chet na ang mai nu ma an nei thren sang ni sompali ya Russia in Crimea arun khan heng mi te hian che thale Ukraine sarkar chuan National Guard noya battalion khata an poma mase an du dan le an plan angin an kal rang thin ni in an soi Mariupol a hian Ukrainian sipai te nen mun an khuara heng mi te hian mi pui an ma the tlata wangin Mariupol hi Russia lam hian karli chhungin an la thei lovani Russian sipai ten khopui dang zong a in Mariupol an thlur bing na chan chu Azov battalion ho mun puyani wangani a an dang chara tuile eitur damdoi le kol phetha po mulovin Russian sipai te hian an siam meka mase atuar bertu te chu mi puyan ni hei wang hian mi pui thiar chua hi Russia lam hian an dua voi tam tak mi pui thiar chuak turin in ka hayan puang to a vo indar som hian humanitarian corridor hon le ani don ani Russian defense lam soidan chuan Mariupol theater bom chet kha Russia thil ti ani lo thuan puang non le a Azov battalion te thil ti ni in an soi amade atang to in hei hi an plan to ni in an soi ani Mariupol theater bom chet kha Mars ni som paruka thil thleng ani ya Russian aviation chuan khamini khan Mariupol chunga in do thlona le missile rocket laipui mangin ground target engma an khoilo thuwa soitlat mai Russian Ministry of Defense chuan fin fiana kan hmu danin kha thilpoi tak thleng kha Azov battalion ho ruam hanna ani anti Russian Defense Ministry chuan Mariupol mi pui thiar chua phallo tu te chu heng mi te hian ni thuan soya Azov battalion niona ji te hian he theater a hian mi puyan khung khoma building chungchu an bomta ni in an soi March ni ko a Mariupol nau pang hospital bom chete theater building te Russian target ani lo thuan soinona March ni khat khan DPR sipai ten Mariupol an huala Moscow le Kiev in remna angin Mariupol mi pui chan chua be pui thlak turin mi pui thiar chua na kalpuyani mase heng nationalist Azov battalion ho hian mi pui chu Mariupol chua sanan phal lova silai mangin an vawa chuak lo turin an ti thu hriat chu ani mase thlabar mang ang beidong mi pui then khat sang tel chuan an chua san lui ta thawani Mariupol chuan baya tok na samol mol hle a phena tu tenge om kan hreta voina mi pui thiar chua na kalpuyani le dona Azov battalion te hian harsatna an siam le ani lo chuan mi pui sang tel thiar chua be se an ni Azov si chua ka le Mariupol lu le chuana Russian lamin an dan vek to awangin Azov battalion ho an dang kol ok mek ni in alanga an chet lak theina om chhun chu mi pui te an ni mi pui an thiar chuak zo thokhat ani chuan heng mi te hi Putin a hian ka rem vek atum ni in alang Russian thisen kai Donbas mi pui ngai sa tu te an ni awangin an mun pui Mariupol hi Russian sipai ten an thlur bing ngar ani in biak na lam hypersonic missile hial manani ta a hei hian in biak na nei tir ni nge yanga yani Turkey chuan Russia le Ukraine in biak na chuan ma a son zela agreement an siam thei trap ni in a soi party pahni Russia le Ukraine chuan in rem na an nei to hle ni in biak rem na thok tu Turkey chuan a soya point paruk manga in rem na siam tu mani Ukraine neutrality te
disarmament le security quarantine denazification Russian language Ukraine man phal lo ti nun le chungchang te Crimea chungchang le Eastern Ukraine Donbass chungchang a te inbiak na yani mumal taka inbiak na Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan muan na kan nei watangai Russia hian inbiak na omse nei zo kalpui se inrun na ti to pani theinan hei hi ti mak mo ani ati tun hi in hu hun ani inbiak hun ani ati fair takin kan ram ri te po Ukraine ta na chan na omlo tura kan rel felangai ti in Zelensky chuan a soya Turkey chuan Zelensky le Putin inbiak na turin anin honreng thua soya chhunjan cholawin inrem na theinan na kan thokani ti in Turkey Foreign Minister Cavusoglu chuan a soi inrem na kongzau jok hon ngei ani beisei photang ni man nuam vek ule